Ngam ko apa niya don bentah ke jengkran bo briu badon ke jing smu pet jai kunriu o badon ke jing thmu banwan ra ya ke jing ya pher pring jing be ke gal mar ke jingkran ke jing ka public speech bo ai ka election kala long palat ke rengi so manayu ublei bagi pai ba karo ki klem priang dan ki klem kan snow rei kan jilla don ke ike ya lese mo ka jing shong pher pring ki ki akli ki kan hon jai kunriu jadi nomor kata kata kalau keren ada pas sedang ekspor bangsa sedang keren lingkau speaker di kuat chimsa dan di one of the way nak pergi deputy chimsa mungkin jawab mungkin respond ke juga Ukraine kumpuli dah jong kawai par kesek partai dah kebakaran persyai ini haki cakap apa kan ini kami kam personal ya kan ini pihak aban rit dengan kata kam shimet kadai dah kawai par mereka di di public figure ni jadi ke political party ka jingkano kari banra ya kata ka jinge pher jingo ban promote ya ke enmity ba attract bo ya ka an pemangala penpau te mla namar kata kari ka jing so jung deputy chief minister kumdu u shim ya kane bat haki badan ka soka do pat ba shabar onum priam num don we u ban priam ya ka jing onski bagari ka kamshimet kamshimet kala ban long bo penuh yang asimet ala don ki khep ka baki pri ki keno yang u ba ren ni no punya priu kata ka kamshimet baki keno yang kata kam de ka kam pop kam don jire bu ka kam de ka jing kren u kata ai ka jai priu kata ai kini ki arli ki jai priu tiga ai banja la da kata ka rung ka jing mujukat jung ki jai priu bishong na ni gari ke jung la jela jung ka shai ba lada menta ki smau shisha baki ko apan I freehand ya ka police department kani ke jingle ka jungu la dei ban syakem pat ka section ka bakren syai bah omla panon ra ya ka ko ka jingkren ka jingle dan ikunu ka panon ra ya ka jing ya kena aprengki ar ka jabre ngingim ko abakan nong bolong ko manipu ngingim ko abanong bolong ngi song sok abang ngikren ke election ngikren banon nomor ra bata bangi ni ra ya kaman jong reservation policy idap jet ki kentien mo ka jing jet ki kentien ka long ka penghapan fikir yo kumu ka pakla yo ka peni ka jing kana mo te henry ni soto nomor bodi minister la de bodi ri pai ba la ni ri nong elam jing seng phalang la de asha kem ru kinong ba o ki penshir inflammatory speech ha ne budi minister katu ke jingkren pat ya kani ke jingkren ada verify naki parlo garu kiri don buram po garu ski berpawi ke jing snosi yang this is too much apo garu yang mak ke jingkren on ka dein mp on ka dein ke jingkren te pat ngai what we mo local activist apo garu su tempau pakai ke jingkren juga kalau ke bari keren ni ya ka kai ke bami por kalau ke jingkren ke juga kam dei kalau ko fabricated like a doctor speech te ulade ber clarify ani ulah pan show apologize mereka kami ku kata nama ki kwa menera te ngingin sam bat yen ala ki ko kini jingkren ki bonon ra ya jingkren pergi jabri